meli situhunan day kepelit luah kami lemari. Kita meriah na ukur kami piah spring bed. Lupa kami ngendes kenca ya. Amin na melaun dia endeskan kami ya meriah tetap ukur dungalau kenca. Lemari pagi ingan penimpanan senduban tapi ulah simpan sakal dah ulah kari dahi kami kali bubui penggo karu dia kap ndu pedarat sene bagaimana kira-kira makana alo kendo alo meriah ukur sangap dagai jabundu ras spring bed singgo lit pekari alo kendo babandu mulih apa demi du kali adi berngi adi suari ulah kemendem ulah kari pit kai pajak gara api ninakin mau bagai bagaimana kata kami kali bubudo bujur ras mejuah-juah kita krin jenda kami go pajak cinder anak kuta ija ibas karabena warienda lalat kita ngatakan bujur mantuhan sebab ia ngekrina si mereka kai si terbaik ras kai si mahuli man banta kerina maka jenda kami pajak cinder MK anak kuta si guci gong sitik naring anak kuta si guci deh jenda man turangku kami ingin sekali MK sukut ginting mergana ija ibaswari serbi engkau buru ginting ngalaukan pasu-pasu MK iwas bapak pastor nari jenda karena kata pasu-pasu enda lali si terganjangan ras lali si terhulin ibas kata dibata pesehna kelang-kelangkan bapak pastor maka adi saja pagi icikap ndu ras iingan ndu lapalah buai syarah lebay ras syarah pudi kuakap jabundwe ngo mahuli maka selamat kam pejabu kena anak dengan kami man bandu MK turangku kami ginting mergana nggo anak si kelengi nggo kasih sekolahna nggo kayar jabu malam ka atendu serjabu ya MK man impal naka si menda di tengah-tengah jabu bukit mergana banci kita akan bagi kata tua sedekah singumban ture buruk adi singumban ture buruk ningen enda mei mangotah ndu singumban ture buruk si metuan de ngau metua sakit sehat susah senang kam pagi nongkong-nongkong serah pudi kam makan umban ture buruk maka ingin kami pe man me kelengi jabundu rekemalangan kaman Tuhan rekemalangan kaman Tuhan ija jenda ngoban kami surat kawindu ngosah ibas pemerintahan desa Siguci kam ngosah erjabu ibas wari si sendah maka adi ija kari kerna administrasi desa ban kartu keluarga surat pindah do adi ingin kami ulap laun-laun me setelah urus kendu maka kami kari terdaftar pertumbukan ulah kari likang baskutah bagenda iya dekam nandangi reja bundungnya adat mia maka dungina surat kartu keluargana jadi adilit KIP rawena petugas desa kai maka aku ladat nina ladat rasandigan pe adi kartu keluarga lalit gundari adina sendung buwe motor ndum lala langsung pun kala tapi kartu keluarga elit pindo kala minter menggo maka man tongah kami minggu sekali MK nandai kukung ijarbi ras waktu kita ban pudun pe kam go turi kendu karena perjabun bre-bre ingin sekali MK karena perjabun nenda bagi kata sindu benarie kam buat
permain kal. Makana ijagia karya kam du salah na labluh na berugintinge labluh kunge ya teh indu kari. Ulah karya kam du salah du berat kita. Lameng jagare sirang ras kita pe sirang nande ginting. Bujur. Perpulungan si meriah ukur. Ras perpulungan si kelengi Tuhan. Jenda lalu lupa kita ngatakan puji syukur bekas pengarak-arak na di tengah kita sehat ibas jamburenda. Man bandukam tengah beruginting. Ibas senda jakarna beberai kami Bukit Merganeng ngor jabu senda tentu meriah ukur du. Kidah denari pe senyum kam. Entah Pak San gelo dali ege senyum kidah. Jadi nari kelube seset kam. Kerina keluarga Bukit Mergana. Man bandu kamu beri kami. Sinja bukun bana. Sidila kires diberu. Jadi nari kelube wari tentunya kam enggak usah jadi orang tua. Mulai bas jam si sendah. Ulah naik bagi singuda-nguda nak perana tingkah lakundu. Tanggung jawab golit ngombelin. Halo bagai pagi gelah jam pagi kadai-kadai si tenah kendu Pak Sawari sesendah dai. Ertenah pagi ya baik anak baru kali bubu banci dah Hindu. Olah kandu berat berkat. Bagai ia di kokak bas kami anak kuta kola dekah di jagian dai terem bidah du kami anak kuta andu bas Pak Senda enda kami ciner ulah tetap mau kurdu cibarun kami anak kuta andu aku pila bogok lu gudang sangrana cibarem bujur resmi joh bantagrina bujur. Jadi pertama-tama lebih bujur katakan man Tuhan ia bekas lias kelengatena maka manci dengan kita cinder jenda guna lakondungi peradaten anak tapi agi kekelengan kami Andri Ras Mei. Jadi jenda man bandu kam bibi mamak kukung sangap kam pejabukan turang kami agi kami sehat kambi ngolit teman du hari tambah bi jadi kaipe si terjadi kulubeina ari-ari kam ras permen dua bi ras agi kami ijala teng-teng na katakan ibas meriah ukur ras pela meriah ukur teman du ari. Jadi sanggap kam sehat kambi bagai kapai karena Andri Rasmei karena Mei pe nggo 3 bulan nggo kutandai jadi rusur kami curhatan rusur chattingan kami ras jadi bujur dah kak nina karusur ibas pas pengarak-ngarak du kami nina jadi ibas senda Mei nggo kotakan dari hati ke hati man bandu karena uga bibi bibi yai nggo kotakan du nggo anggap duka bagi mama du. Jadi kaipe persoalan ibas jabu adibas jabu nggo pasti lit persoalan lalit mulus krinai nggo pasti jadi arih-arih kamras bibi ulah kam rubat-rubat ancali kape kari masalah sungkun dudung kape aku walau kendenganga. Jadi man Andri pai Andri selama indah aku ku bagi ngenda cakap tapi kuidah kela bolid ku bagi cakap adik kuidah kam tutus ngatain durdahin nampati bibi gelagi tua naruhkan tua gak urtua sampai tindu ngakuidah iya jadi ibasya indah lit mungkin sila mahulina kam meteksa sila mahulina kam pengadisa pengadi adi ngor jabu gelahna ulah pagi sontar jabundu jadi gelah ndaka tambah ukuran bibi ataina pay makanang gau erjabu kaina gelahna di teman na ari dat kemalan ate iya jadi kelengi bibi ai kelengi deharandu gelahna pay dat kemalan ate kita kerina bas dunia indah bagai kapai karena acara pumasu-masun basuarin derbi mungkin melala kekurangan ibas kami pengurus gereja ibas indah ulah tama ukur dubi tama kujuah-juahan bi labo enda unsur isengajakan kami jadi enda mesiti kata bas kami teman dusa da gereja stasi pertumbuhan nari
bujur katakan Tuhan di bata ibas jam kerabenenda berada kena dengan kita kesehatan. Jadi jenda aku pe labo beluh gedang rana bujur karena berikan dundai ngo kata pengarahan ras pasu-pasu man anak kami bagi pe bere-bere kami tah pe kela kami sini kata sini belas kendue krina mera-mera ipakai kena pagi mera-mera pagi di bata mulih kencam madu krina sekalak jadi aku pe di barem merana bujur si katakan mantuhan anggoka kita iberikan kesempatan ibas warisi sandah alukai pe lalit alang abatna ijandai khususnya lebih sisi gucinari amin lagi akan piga-piga mungkin waktu sila mengizinkan epe ijandai karena pedah ras ajar ndu ngo meriah ukur kami enda krina kai si pedah kendu berambara Tuhan si masu-masu sakrina. Jadi man bandu si pertumbukan narir pola tebing ras sekitarna bujur kai katakan kami emkap keluarga Bukit Mergana ija akap do lapasna mido maaf kami krina keluarga Bukit Mergana alu bagai pedah ras ajarndu man kami keluarga Bukit Mergana bujur ikatakan kami tambah sie Tuhan pagi si masu-masu kai si belas kenduman kami krina aku pela bau gedang rana Cibarem bujur enda alau kendu duana surat kawinnya enda ija kari si langadungna kamdungi sedame enda kakin panjang murah rezeki indu panjang jabudu sehat kam damai bujur semalna ugakin baskena keluarga reh tah kamre me keluarga reh membagai sadabaris kam dibanci belok pe bagi lingkarannya lo dalih kelar sadabaris ya maka berkat kam keluarga Bukit Sedap pengodak pengoleh noto kenwa
dagai bagai-bagian labong kurangi kehormatan man pandukam kerina anak kuta desa Siguci bagai peres desa Kuala Dekah kita ikenain dah jam tanggal laus ku benar tertinggal kam karimas kuku gendang. Ijenda manbandu si hamati kami, kam anak buru kami Bukit Mergana. Ibas sekelenda, adi ibas kalak karau nina cukup meriah ras malam pe ateta. Ibas karena perjabun anak kekelengan. Sebab nina kuan-kuan kalak karau. Adi anak tambuat impalna ai sekal sanggap na kita nina kalak karo. Tapi basinda terutama lebih ku katakan man bandu kam Bukit Mergana turang kami beruginting manik. Iba sekelenda turang kam pejabukan beberi kami Bukit Mergana kubas diri kami Manik Mergana. Laka lit ngerungkah kam bagikin. Jadi man basinda ku katakan man bandu kam lebih turang kami. Sebab permen due anak kami sini ibuat due ndai ku bagikan 11 ia engkau sarjana SPD jadi mempunyai pendidikan. Jadi permen kuenda ngungkap sarjana na tendu. Lebih beluh, lebih matang kari ia ku gamong naik tentang rumah tangga. Tentang kugar kadai-kadai. Kugabas keluarga. Atendu. Labo kari bagai turang. Elang. Olah keriban sarjana permen due. Enggo bagenda-bagenda. Lang. Kukatakan man bandu kam lebih turang kami beruginting ras Bukit Mergana. Adi buat permenenda, adi ningku cukup berat kal. Ay cukup berat. Maka baginingku lid arah kuta kamia. Bagi kami kal. Anak ipupusna buat nama impal. Jenari andai sama-sama sarjana esada paipe. Sada sarjana komputer. Sada sarjana ekonomi. Kam bagi kami, enda beberenda kami nindu tamat SMA anak kami esada sarjana pendidikan ya kan begitu. Jadi ban meriah na ukurna anak kuinda permen kuinda sarjana. Jadi ibre kena maulih nancari ban skala komputer. Sada ekonomi. Ainggo ngasep yang ngelola sa si kubre kene enda modal aten. Bereken naman anak nandai ras permen nandai.